Ya Jisu, Papa Shitomika, Hamsa Tawa Yumakri, Jing, Hakalish me, Kanaka, Kaya, Hakate, Jesus, Bedgris, what the Eka, Papa Shitomika, Kaya, Kaya, what Shitomika, Meme, what can I say? What very well? Hakate, Jesus! Obersar ka hukum ini semua man. Kita hukum mereka. Raja sira mereka hadir pun. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hadir temu Jisu Kristus berserat. Hukum ini semua man. Kita hukum mereka baru sikata. Lasi senam. Tanpa. Apa ni bol? Apa ni bol? Kerja. Hadir temu Jesus. Sok yung semua. What the eka? What Shitomika? Meme. Balay Shitomika. Balay Shitomika. Balay. Hakse panangkran. Hakse panangkran. Sekelot. Walay kelot hame. Hani don. Kasnam Jisu. Ketika dua itu cuti pucang kepada kasnam Jisu. To. Have a good time with Jesus Christ for this life. Have a good time. Jesus. Carry. What the eka? Jisu yara beka I boy katanya to mentor ksuid. Kini semua bantu keren nak komen tentang hok pansah komen tentang. Komen jika kami U Blei, la U Blei. Pada cipta kat door, pada senam. Itu Jisu Christ kolam berat jauh Blei. Pada kami setan macam tahu ini makro. Memang tahu ini keliru. Karya, hakikatnya Jesus Christ. Awan ciar ni beli kacang ni, mesra. Awan ciar ni, kamera kacang ni. Kene dikadwai, kene. Wala mela, to. Wala mela kan borom me. Menon dorame, wala kamera, hakatay, Jesus Christ. Wala bor man, kamera me, hamantran, hakse hamantran, halaram, hamosho, hakatay, Jesus Christ. Like, it's now to be Shitomika. Hakatay, Jesus, on Jisu, Irabyaga, I boringa, Tapyaga, Nagasnam Jome, Nadukli, Adujat, Nadamantaski, La Polayukana, Yakjikte. Kichikum, ksuid, khei, bniah, kamra, Jisu, ulapenkia, balasai, nagasnam juku, kamatut, nakalbari, harukli, harukja, hakateng, Jesus, berserat, lapelayu kena, amen, baik. Baik kita Jisu, baik sini. Om Jisu, terap yang ai bor yang pengkiat yang malah khun jong me, sate kasnam jong me, nada mentar kasni, malah khun ke jong me. Amen. Raja sira be kai bore katwa ne domen ta kasbe plai me katwa ka bor jome be jome phash me ke tikbe ne ka tobe nama me mela pke ka atwa Jisu be ka teskam kama jome ki je fa be ki je kambere ke be ki je ta ka nam jome ai bor ka na bores kama ki ne me ke tsk san ki step ka bu ke pleta pa ki kham ta man se be ko man Jisu ye tho me me apni bor midway nanu me wan What believe on? Yes,
katan Jesus na shopping in supermarket kibria like kibria hallelujah to paman bor hamno pani bor be bor ne kibria hak katan Jesus kibria what they Hak keluar wala akon ti ame, meti ang to meling kading na to meling, men bosyo, hak keteng Jisu Kristus bersrat, awal keluar dari mesin keluar menang kran, menang kran, yang mesin keluar khadam hak keteng Jisu, kita Blei on khadam kita tam sen hak Jisu, hak bosyo na do menang asli, kamra, hak keteng Jesus, bersrat menghukum ini semua. Kerana mereka kerana waktu Jisu tahu mereka senang dibentuk dan berjam. Tapi mereka semua kita itu hukum unaduk mentara sini. Kerana nak mereka berbosyo, unik hukum jom mereka Jisu ni. Bila jadi mereka dom mereka senang. Kalau Jisu Kristus hukum orang berjumlah. Tapi kau tak memhak bantet ban kau ngapek mereka hak Jesus. To panmor to panin. Jisu ialah kami drive hak bayi bang dengan masyarakat. Kentak ada tinggi mitran bukri ada jat. Jadi orang macam tadi akan baca ulah dengan mereka segi. Gambar kerja kita kelak kerja. Hallelujah. Ulah dikon jom U Blei tu sedang buat macam tahu jemaat banyak klik macam tahu. Dia membuat show. Dia ketika dia harus jawab dan mereka kerja no hak kerja. Membuat show tu pelayan. Aduh padam nak mereka segi. Hallelujah. To pelayan. Paman bosyo ini. Paman bosyo to pelayan. Paman bosyo to pelayan. Pelayan. Paman bosyo to pelayan. Hak ketang Jesus Kristus. Tak sepan kating. Mat ko lam jome. Ketika kaya kedam yang hak Kristus. Paman bosyo to pelayan. Mat ketang Jesus Kristus. To paman bosyo. Jisu paling orang kebor jome berkat yang ayat dan orang kami. Ulian orang paling kita pikir kebor jome tapi orang senam jome dan ulian berkat Jisu ay bore ko. Oh Jisu. What day rendang jo. Menhok me. Kaya. Hak keteng Jesus. Overstretch. Kendu kandam kan keksuid bosyo. Jisu yara udah kebojol yara berajin aja betwai. Belai no hak dengan chan me. Mahukum ini bersembaman berhak keteng Jesus overstretch. Minumlah makta sedang ko. Minumlah makta rendang jo. Minumlah memang tahu ni wajib makro. Memang tahu ni makro. Memang tahu ni khri ro. Memang tahu ni mat. Memang bon. Bila setan botam. Bila setan botam khadam. Menhok mereka khadam mereka. Habdan mereka. Jaga kita hadujam. Dan mentah kami hak kata Jesus Kristus. Waktu sedang go. Waktu rendang go. Oh, make muslim. Make muslim bro. Mino hak keteng Jesus Kristus. Dan hak bantai berkhutbah kau tadi. Papa. Karya. Hak keteng Jesus. Hak keteng Jesus. Hak keteng Jesus. Muslim bro. Mino sebro satan tek poto hok tek sedem mino sebro hak Jisu hak Jesus Kristus mino what show hak poto what show hak poto hak Jesus Kristus kami harus sebro perpa Hanbor hak keteng Jisu Kristus kerana kan bina nak baca Hanbor hak keteng Jesus Kristus. While you try to bottle me, hallelujah.
Try to be snam to try to put it without try Jisu be. Tabaka snam to be Jisu. Tabaka snam to be Jisu. Tabaka snam to be Jisu. Hagatan Jisu the strength. But still on worship and take a part of the Patupo. Try Jisu, but it will go to me. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jisu. Oh Jisu. Yarabyaga. I bore nga. Tapyaga. Tagasnam jome. Nadu khari. Hadu kujab. Hagkateng. Jisu quiz. Open the servant. Apply with yaga. Amen. Shong, yen. Yen lo shong. Yen. Yen shong. Yen shong. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The body will be born on the nation, but tell us, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. La Beiñ the Barahakatis. Dementan, tiga dua dalam letak stam di medan, tiga di pasir ikat tembe, dekat board jome hakatim. Jesus, Amen. Terus sampai dah.